Assalamu alaikum, hurmatly Bagıtlı kanalının görücüleri, jana kattалчылары, bazarındагы мөмө жемиш, жер жемиштин алынган, сатылган такпаларын таныштырабыз. Ушул жүзүм 55 алынды. Williams сортундагы алмурут 200 сом айтылыш баасы. Шабдалы 80 сом. Каракодалар 80 сом, тазыктагылар 100 сом айтылыш балары. Помидорлар 40 сомдан айтылыш баасы. 80 сом сатылды шул. Ак жүзүм 70. 38 сатылды шул. 40 сом берилет шул ола. 55 satıldı şul. Kançadan bertas? Na 40'tan berdim. Çempiyon mu? Çempiyon kana? Na 50'den. Yaşıtayız. Miyasarça? Miyasar. Miyasar kança? Neyse 30'dan. 30. Miyasar kança? 60. Лесник красавица. 90 сом айтылыш баасы. Ömür ketmez nece. Alağa ketse ketmez. Bunlar 80 сом. 80 bolşu yok. 100 сом айтылыш баасы. Alma kança bertaslar? Almаны. 50'de vatağız. 50. Kamu var. Ha, 6 liraydı. 30 сом satıldı şu pomidor. Dolar 10, 43 verildi. 85 verildi şul. Kızıl Болгарский. Kalampir kança bertas? Kalampirde. 100 сом kilogram. 15 сом verildi şul patron. Kapısta kançadan bertaslar? 25. Savuz 25 сом kavuna. Noqatın savuzu. Piyaz 38 bertat. Kartoshka 20 сом qapqa. Tümbül 650 сом kavuna. Bir kavu 650 сом. Kovun 50 сом kilogram. Nargis sortundağı şabdalı. 65. Lola 40 сом. Slava деген alma. 45 сом satıldı. $80 сом bertat şunu. Narin 200 somdan verildi. Biraz düştürsen az. Kum şeker 95 сом болып қалыптыр. 5 сом түшіп тұр. Банканың бағаларын көріп алыңыздар. Слива 20 сом екен. Сатылышы. Қаншадан бертас? Анжыр қаншадан? Uçtukken pişkanın sağlı. Үштік 10 сом ба? Bitti kovazı 10 ton tadın falan. Kum şeker 92 сом екен деші ко. Қаншадан бертас? 100 сом 12.
Шабдалы қанша? 130. 130. Ушунун бең чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.